Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesuska imashinata kishpichin. Kishpirinaka maybaligmi. Kishpirinata intendingapajka ministinchikmi yachanata. Chinallatak yurinata tuki horas. Dioska kallarimanta pacha. Achikpi churashkata huchaka anchata llakichik kashkata. Paypak llakikunata chinallatak wanachika wañuy kashkata. Apóstol Pablo kishkarka. Huchaka wañuyllatami kun. Kunanka Diosmi kashkata ruraq. Chaymi huchamanta hatunta llakichinataka mana suktegiachin ni anchuchitukun. Chashnakakpipish Dioska huyaq llakik chinallatak alli shunqumi. Chaymi yayaka paypak churita kacharka Jesus paymi runa aychayuq tukurka ñukanchikmanta rimay tukunkapaq. Jesusmi ñukanchikpaq ranti hapirka. Chinallatak Calvario cruzpimi wiñaypaq wañuy nina rupakuq ukupachapi hatunta llakichinata aparka. Apóstol Pablo kishkarka ashtawanpish Cristoka ñukanchik huchayuqkuna kaqpiraqmi ñukanchikmanta wañurka. Chasnami Tayta Dioska ñukanchikta huyaq kashkataka rikuchin. Romanos 5:8. Paypaq wañuymantami perdontaka paqtanchik. Ñukanchik huchamanta wañuna wanachitaka Jesusmi pagarka. Paypaq yawarmi tukuy huchata perdonankapaq poderta charin. Ñukanchik arrepentirikpi pandarishkata Diosman willaqpi chinallatak ñukanchik huchakunamanta Jesus cruzpi pagashkata krikpi. Apóstol Juan kishkarka 1 de Juan 1:7 pi kayta. Chasnallatak Diospaq churi Jesucristopaq yawarmari ñukanchik tukuy huchakunataka anchuchin. Ninpishmi ashtawanpish ñukanchik huchakunata willaqpika Dioska pay nishkata paqtachik kashkatatak ruraq kashkamantaka huchakunataka perdonangami tukuy ima millaymantapish anchuchingami. 1 de Juan 1:9. Chasnakaqpika ñukanchiktaka Diosmi perdonan. Chinallatak paypaq mana huyipaqtapish huyashkallamantami kishpichin. Kayka nishaninmi ñukanchik imata rurashkamantapish allikunapish kashkamantaka mana kanchu, mana pagay tukunchikchu. Paypaq mana huyipaqtapish kuyashkamantami ñukanchik kishpirinaka shuk kamari, shuk regalo kan. Diosmi ñukanchikta perdonan. Chinallatak ñukanchikpaq ranti Cristopaq allita ruraymanta kishpichin. Chikapaymi ñukanchikmanta wañushpa tukuyta pagarka. Kutinchay hawa Dioska wiñay kawsaytami ñukanchikmanka kun. Kaytami Apóstol Pablo yachachin Romanos 6:23pi. Ashtawanpish Tayta Dioska hatunta huyashpallami apunchik Cristo Jesusmanta wiñay kawsayta kushka. Tawka religionkunami ñukanchik kikin alli ruraykunawan chinallatak gentikuna mandashkakunata paqtachishpaka kishpirinata mishay tukushkata ninkuna. Ñukanchik alli ruraykuna chinallatak imashina kanaka kishpirishka kashkata shuk granuta fukushka rikuchik shinami. Chasnakaqpipish kishpirinaman shuk laya chayana ñanka mana kaytukunchu. Apóstol Pablo kaytanin mana kankunallatakchu kishpichishka kangichik. Mana huyipaqta Tayta Dios huyaqpi krishkallamantami kishpichishka kangichik. Chaymanta chayka Dios kushkallami. Pi ama hatun tukuchunmi ima allita rurashkamantaka mana kishpichishka. Efesios 2:8-9. Dios tamañay yaya Dios pagi hatunta huyashkamanta. Apu Jesus pagi kambaq kawsayta kushkamanta. Chinallatak ñukapaq ranti cruzpi wañushkamanta kishpirinata ñukaman kunkapaq. Apu Jesus krinimi kancha ñukata paqta kishpichi kashkata chasnakachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.